rast روبروی شش چکدارên Daişê hatine karîn sê ji wan bikujin ewên din jî ji aliyê balafirên hevpeymanan ve hatine kuştin. Tenê endamekê dije terûra Iraqê birîndar bûye. Fermandara giştî Hesadê dibêjît eger piştgiriya Kurdan neyêkirin rêxistiya Daişê bihêztir li navçeyê vedgere. Fermandara giştî Hêzên Sûriya Demokrat Mazlûm Ebdî di hevdîtinekê de digel medya Swîsrayê axiviye û ragihandiye. Kurdan digel pêkhateyên navçeyê karî bûn rêxistiya Daişê ji aliyê serbazî ve li navçeyê têk bişkênin. Lê cîhanê pişta xwe da Kurdan. Ev yek dê bibe sedemek û rêxistiya Daişê bihêztir li navçeyê vegere. Ebdî dibêjît navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriyê tûşî êrişan ji aliyê gropên çekdarên ser bi Tirkiyê ve tên. Kurd jî hez bi wêyekê dikin tevahiya cîhanê pişta xwe da ye wan. Li hemberî van êrişan bêdengin. Li gorî Ebdî dibêjît êrişên Tirkiye li ser navçeyên bihêztirin ji êrişên serdema Daişê. Amerîka pêşbînî dike Tirkiye ji derencamên kirîna sîstema S-400 têgihişt be hûşman bibe. Nûnerê Amerîka li hevpeymaniya NATOyê kaybeylî ragihand. Washington di wê baweriyê de ye Enqere ji derencamên xirabên kirîna sîstema bergeriya Rûsî ya S-400 têgihiştiye dê planên xwe helweşîne. Beylî dibêjît bi derbasbûna demê hêvîdarên Tirkiye ji planên kirîna mûşekên S-400 Rûsî pûşman bibe têbigehe bikarînana wî sîstemê heya çendê dê bandûrê lê ser peywendiyên hevpeymanên wan bike. Her li Tirkiye dimînin li ser rêkarên nû yên robirobûna vayrûsê koronayê hevkarê xwe Hesan Kosan ji Diyarbekirê werdigrim. Hesan digotin ew rêba zorênmayên pêştir hatine ragihandin bi kêr nehatin. Lewma Tirkiye Bakur gihişte vê astê ku rojane nêzîkî 30,000 kesan tûşî vê vayrûsê dibin sedan dimirin. Rêkar û rênmayên nû çi ne gelo? Silav İman, di hevde xalan de rênimaya nû hatin ragihandin duh şevêdin bi saetan civîna kabîneya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan berdewam kiribû. Her wiha di wê civînê de bi rastî her çi qas ne bi dilê siyasetmedaran bi jê lewra dema rênimayên wisa tund radigihînin aborî di hinekê didankişin ji ber vê yekê bi taybetî ev rênimayên ku hatine ragihandin barê hikûmetê barê desthilatdarê jî hindekê giran dike. Ew rênima çi ne wisa bi kurtasî her xalekê ez dixwazim ragihînim ji we re bêjim. Di nava heftê ji niha û pêde yani ji îşev û pêde di nava heftê 5 roja saet ji nehê şevê heta berê sibê saet 5 دکتنا در و جبو ولاتیان باوی که قسمی قدخه چما هم دبین قسمی لورا هن آلین جواکه هنه کو او خبادکارن تندرستی آنجی خبادکارن پستخانه خبادکارن جودکاری جودکار او جوه معافن دجی بینه جدر وی بینه جبروی که ساعت نهی حتی 5 صبح جبلی وان جبو ولاتیه دی درکتنا در و هات قدخه کرن هر دیسا داویا هفته روزا این ساعت نه حتی روزا دوشنبه ساعت 5 دیسا درکتنا در و باوی که قسمی هاتیه قدخه کرن لگل وی که لمارکتان لدکانان هر وها لقصاب و فیکی فروشان ده ساعت بنا دستشان کرن دم جبر ده به دستشان کرن جبری وان دم جمیران او جده تن دوان دم جمیران ده بکاربن با پاکت آنجی لسر داخواست ولاتیان سرویس خو هر پیک بینن هر دیسانه رستوران هات بون گرتن دو وشانا دو دجمه بحث کر بو ایمان رستوران جیج نهاو پیده تنه وی بکارن باوی که کن لسر داخواست ولاتیان سفارش بریا تلفون وی بکارن خدمت بدن جبریان ها هات بو دستشان کرن ولاتیان کو تمنی و 65 و جور 65 و 20 و جر 20 او ایدیج نهاو پیده نکارن لوسایت ناف باجر سوال ببن آنین کنوگوهز لوان سوار ببن هر دیسا کشه کدن هیا کشه پروردهیه لورا بطایبتی باکور کردستانه زاروکین کردان جوه یکی گره که هر وها
باندوره که نینی دیتن جبر کو اینترنت و آنجی تابلت و ام بجن کامپیوتر دست زارو کنده کمترن او جوه که گره که بیزار بونه بطایبتی لبره دیسا زارو کم پیش دبستان آنجا خوانده کارم پیش دبستانه هدیده نکارم بچن دبستان خوا ایروژی ده بچن لبرش سبا و پیده درین دبستان دل وانجی بینه گرتن به تمامی هر وها قادا پروردهیه تیگرتن دبه مجاره ده حسن مجاره کردن هیا لترکیه کو گلک باله دکیشه او جی اوه تباهیا جیهان آماده کاریان دکیه جبو کرینا واکسینه که جوالات اوروپی امریکا لترکیه در حقیقه مجاره بدنگو کرما دو اردوغان گوتی واکسینه لترکیه برهماتی پیششونن باش بدست خستنه او کیجان واکسینه دمکی دا کو سکتورا تندرستی الولاتی ضرر و زیانه که گلک مازن دیتیه دنا و هفتیه که دا زیادتر جبیست کارمند و پزیشکن تندرستی جان خوب کرونا اجی دستانه یعنی هیویا وان او بگی هجن کودره در حق و واکسینه کو روشا تندرستی ویران الولات لترکیه تشتاکو هم دزانه 16 خباتن واکسینه هنه تینه کرن لباله هیجی ev ne gahane asta semin ne de asta semin de hon dizanin ev xalen ve hene xunaqên bikaranîna vaksînê hene heta ku ji asta sêyê derbas dibe ku jê re dibêjin faza sêmin heta ku ji wê derbas dibe ew jî li ser 100,000 mirov divê bête ceribandin ka bandora heye yan tune ye dûvre de bikaribin her wiha ji aliyê saziya تندرستی یا جهانی و پیشنهاد پسند کردن دوباره ده بکارم ویه که بکار بینه چبر ویه که اف خبات ترکیه سیست بره وده چون براستی لی بله سرکومار ترکیه اردوغان گفت حتی نها باهای 5 میلیون واکسین مجدر و سپارش دایه هر باب طایباتی جی چینی و جی اوروپا جی آلمانیا سپارش دانه لی بله اف 5 میلیون واکسین دیدم که گلک درجه انجام بکه به دست ترکیه ده حال حاضر در دور 10,000 واکسین چینی هاتیه داخواست کردن او جتی گفتن داویا مها قانون ده بگه دست ترکیه با طایباتی ده برای هر کسی خبرکارن تندرستی ده بدن خبرکارن تندرستی نه باری و گلک گران ایمان هگر تستوا پوزیتیو در کویجی تنه دکارن 7 روزا لمال بمینن هگر گرک گرام بن البته نخواشخانه تنه رازاندن لبله هگر روشوا تستوا پوزیتیو به لسر پیا بسکنن نخواشخانه وان داخواست دکه کو بچن سر کار خو لورا لترکیه لباکو رجا نخواشخانه ج نخواش کووید 19 گلکی تجیبویه ترکیه حال حاضر دخوازه کو باب جد درباره واکسین کرونا ده و کما گوتی لترکیه تنه مشاندن لبله لچینه لروسیای لامریکا و لاوروپای افغان واکسین کرونا پیش دچونه ترکیه دخوازه جوان ده بستینه لبله کشه یک دنجیه او چیه نهاد بجن دل خبرکارن تندرستی اول دش وان هر وها درمان بکن دو برجی کسی نکی بربر و کی آجوکارن وسایتم کنوگوهس دلوان بدن هر چه خواست بجن به پریجی وزیر تندرستی ترکیه دکتر فهرتین قوجا بریا نها گوته بو اگر ولاتی بخواست دکاره و درمان واکسین کرونا ج درمانخانه جی بکره اف جی تی واته کو جبلی خبرکارن تندرستی و اف کسین کو آنجی عالیه دین کو هاتی دست نشان کردن اکثریت ولاتیان پرانیا ولاتیان واکسین کرونا دژ درمانخانه بکره او جی راستی برتکانته راستی سرکفتناوی دیچاوا به مد دمن پیش دا بمینن حسن کسان ج دیاربکر به هویه سلامتی و در بازبون با همون نخوشم شورمند دونالد ترامپ بو کاروبارن ویروس کرونا دست جکار خبر دا شورمند تایبت سروکی امریکا بو کاروبارن ویروس کرونا دکتر سکوت اتلاس دنامه که دا د جکار وکشاندنا خرای هاندیه بی صدمه د جکار وکشاندنا خاش کراب که سکوت اتلاس دما صدو سیه روجان شورمند تایبت دونالد ترامپ جبو کاروبارن ویروس کرونا بو به وشارتنا راستیان و پیدا نزانیارین شاش درباره ماترسین کرونا به دونالد ترامپ او ته تهمت بار کردن. روزک تندرست.